Ngisaluya ni. I swo goleni xa mbobo. Jojo lo ni vulavula ku yena ni. Mu cheka level rena la akala mili xipedi xi nga tsuvula la. Ani mako loko za ku vavisa la. Nyama yi vavisa ka yi khoma aka mili chumu. Vya swo yi. Ela va biwa le or ku ekot. Aba boy mari vanhu va komiti ya kereke. I community. I hope leswi dyondzo ku hayi loko I tivitana hulu ka n'wanoka ku ngese za ku lovola hayi Ya wa va hulu ne va tlanga tekiweni. hi pela Va ka khakhala hi ri vutomi I vilwa. Leswi mi nga mbundlusela re shout out touch screen va ka khakhala. Touch screen va ka khakhala. Mali leswi mi nga swi endla a swi kahle. hayi Mi mbundlusi vukati bya un'wana. mativana mi onhile mani mi hlaserini Hey, Ishangan Gang Podcast Network. Ha vulavula, halwa, ahleka, naswona hi vulavula swo twala. Shangan Gang Podcast Network. Hi vulavula ngopfu, kambe u ta yi rhandza. BMT Entertainment presents J. John the Big Baby. It's the one-man show you've been waiting for. Happening live at Guyana Stadium on the 19th of December 2025. Grab your tickets now at CompuTicket nationwide. Prizes go up with every stage, so don't sleep on it. J. John the Big Baby one-man show. Nikula. Oh, aka ri kona. Aka ri kona la hileka. History. Ustrin. La ku sa wena namuhla la no. Ni commission mina xin'wana xo xi nga dumanga kahle ne. Ka TikTok namuhla. Se before ngena timhakeni ta weekend leti ta hisa. Before ngena ku na timhaka ta ku kuna event yi nga ta va kona ya J John ne. Dargo. swo boha So loko ya ka J John ne make sure famba na n'wanuna. Loko nga famba munhu wa wena le va ku rhembuleleni hi ku ri mabyala timbangi hinkwaswo mi swi dzadzaka swi ta swi ri kona se u nga dakwa u lahla wa vona u vuya lahlela munhu wa wrong ku ta rhembulelana ngopfu 19th of December hi ta ri le ka J John ku ta kha ku hisa ku penga Rhembu. hi ti 20 ya ka Munghana Lonene Summer Awards i Summer Awards kumbe i ti Xma ya ti Xma Xitsonga Music Awards no hayi Summer leyi ngumi hleketa yona Summer ya ximumu no so hi ta va hi ri ka Munghana Lonene hi ta va hi ri hala a Bush hala Mpumalanga a Thula Mahashi nangu loko mi lava ku ya kona mi nga ya ku xavisa mathikithi ende le ku nghena mathikithi unless loko mi lava ti-connection ku na ti-connection ta ku hambanahambana u nga kha tivana na swin'wana van'wana u nga nghena hi ku xavisa xibubu swi le ka wena ku u lava ku fikisa ku oku salayo u ta nghena hi thikithi hambi u kha tivana ka Munghana Lonene u ta n'wi xavisela xibubu if u lava ku xava kunene va ku nyika mathikithi a hi swi tiva ta swi endlisaku hinkwalano so hi ta va hi ri kwele wena kha hi tiphina ku ta va ku nandzika ngopfu ti-awards matutumana wa ti-awards mi kha mi nga rivali ne ku votela mfana wa mina loyi ndzi nga ri Nigeria Diroka loyi ndzi nga ri Nigeria mi nga riva ku n'wi votela na yena hi un'wana wa kwala ka family yo swi endlisa ku yini a ku ni Diroka xitimi ku dlaya xexi hi mhaka tima loko ko famba malayiti ne ko famba malayiti u ta vona matihlo ntsena na matihlo ntsena mi fanele n'wi tiva u va n'wi tiva loko Diroka o teka xitlanga xitlakula xi n'wi languti xi ta ku vusiku xo boxa pa loko hi humalana n'wi secha mi n'wi secha Diroka loko xi ku yini xi n'wi languta xi to pha hi ntima a nga tluli misalo ya xi pha xihlanga so mi kha mi nga ri va ku na segment yintshwa yi tlangini namuhla ya evunangeni mi cheka guys segment leya yi tisa swin'wana swa matimba yi analyze music ana ho nqambi va ta ku analyze ni ta va byela ni va fakani ku n'wi analyzeni munhu luya loko no vona va nga ku yevuli ne nda veni swi tiva ku swi ri wena u khomisi Diroka vele ni ta swi tiva sweswo a ni ma swi tiva ku xibubu a xa tirha hinkwako ti-connection xa tirha ende va xi lava ngopfu vafana lava unge u va kotini va Jojo ku ta Jojo ti vuya ngopfu Jojo hi un'wani wa kwala ka Shangan Gang un'wana wa family ne girlfriend le tshama hi ri like ku kuma ti-infection
That's infection. Kunozolana. Because utlala lena le utshama ri busy lena le. So the infection. Ngwana wana ata sweet. Ngwana wa loka ku thatha la na yena ku thatha la. Was about infection. Infection. No, ungesitsameli ungesitise. Ha ku busy ka gatsa. Se ha ri ka leyo. Maka leyo ri ku trendeni liwani ya tikanyana. Iya malovolo. Kuna sesungwanyana ne? U hlamusela timhaka ta ku u vitana ku aya make up. Makoti. Ani na malovolo? Hayi. Swi ntisa swona. Sesile u ri loko a famba loko a fika la a yi twa ku energy leyi a hi yona. Wa vona? A swi twa ku le energy a hi yona man. Mara yani u ta nyikiwa mali. Hayi loko u ri n'wansati vhele wa swi sensa ku. More especially loko mina mthotho n'wi humesile. Kuna voice kuna e vibe yin'wanyana ni nga yi twisisiki. Sesile u ri loko a fika layani hayi va ku fa make up yini makoti. So anda ku ri surprise because munghana wa sesile u tirini ni ta ku make up nda ku organizela ku make up munghana wa mina ni wa lovoliwa. A make up u loko a make up ku ta malume wa mani wa nhwanyana. Va fika va ku hayi xivongo xa ka mani. Wa swi se va hlamula ku hayi xivongo xa ka swimani. U ri lo a make up ako a swi twa ku xivongo lexi nga hlawula xi fana na xa munhu wa yena. Right? Xi fana na xa munhu wa yena. Mara a continue a swivongo swa ti fanele. Vele. A continue ka make up I va tlhama malume va ku mzaya phela va le vukatini byona va ku tele na surprise. Se va ku hayi ende va fikini va kona le gedeni. U ri lo a make up a heta ku make up se ku hayi la mali se munghana a ni yena a fanele ka hakela munghana wa makoti ku hakela yini mali ya make up. Se a ku hayi hi le cash ivi luya ku mina a ni khomi cash ni lava mi sendela straight a khadini. Ivi luya ku hayi munhu fone munhu wa mina ke a fonela munhu wa yena makoti ku hayi sendani mali mi sendela lavo make up. Ivi luya ku hayi okay nda send hayi i va vuya nda sendela wena munhu wa mina u n'wi sendela wena. Alright. Ivi phela va senda mali yi fika laha. U ri a swi vona futhi ku no mana xivongo lexi xa makoti xi taku. Ku na swin'wana la ngatini ni nga swi a xona. Then u ri loko a huma loko a ku tla a kuma i va le vukatini bya yena lava nga yima le gedeni leyi. Vukatini bya lowa make up artist. Bya lowa make up artist hi vona va nga yima a va vona va hahanile lava loya va malume kwalaya. U ra nga ha swi twisisi ku maybe vo ta va ta lovolela un'wana wa jahaka kwa kwale mutini na. I va vutisa kasi mucati loyi a cataka la mutini i mani lowa n'wansati va ku i Cindy. A swi hleketa ku Cindy loyi i khale hi kha hi lwa na munhu le mutini hi Cindy loyi wa side chick. Loko a ku tla surprise Side chick. Yes. loko a ku tla hi surprise leyi le ko van'wanuna va nga tina na for makoti a kuma ku i omoda C9 Mane. ya Side chick. u ri a swi twisisa ku hi pela ne swibubu leswi a swi fani Hi pela. ku na swibubu mafumisani Ku na lexo ya private school. u ri loko a ku a fone boyfriend ku a ne toilet a ku na network kahle Vavanuna. va vona timbwana Vavanuna timbwana na mani ma 666 mama Green. I never. so la ku nga mendza ku yimara ku ri yi ri so mhaka Hi ku voka mina mu organize wa make up artist a swi tiva swi leswi. Swi leswi a ko va trap yo swi plana ku nda ku organizela make up artist a kha swi ta ku ela ku luya find out mara ku hava ku i nga ti byela ku hi wena main chick ivi se malovolo ma ya kun'wanyana ku na swin'wani swa humelela swibubu leswi a swi fani hi laha hi faneke hi ya conclude kona yame ku swibubu leswi nga tshuki swi fanini ku na swibubu leswi swa ku yisa mucatwini ku na swibubu leswi swa ku yisa a guest house. I hope leswi dyondzo ku hayi loko i tivitana huluhulu ka n'wanoka a nge se za ku lovola hayi ya wa va hulu ne va tlhanga teki wena hi pela malovolo ma ya leyi ka mantsongo a vutomi bantsi sheme ni xoku sesileyo vheta khoma na nchuluko mi nga ku yini swa boha mina nga hlanya mina nga swi hahlulele kule le yi nga suka hi mina nga hlanya ni me ka xoko va swi tiva hinkwako laya ni vulavula ni ku loyi i munhu wa mina ni tshama na yena le a ku na ku ta lovola laha ni nga diba mapoto mahomu ni nga diba loko mapoto ma vula yelene ku mi nga hlanya vavasati himpe va hlanya ni tsundzuka papa tsako na mhana tsako ma yi tiva
na va tiva papa tsako na mhana tsako papa tsako yi vuyile yi vuya ku kwale yi kwatini ku wena n'wansati u famba la mutini wa mina mhana tsako yi ku papa tsako ni tleli ro hetela ni famba na yi tsundzuka mara hayi u tleliwa njhani u kha u hlongola ukati mara a ni vavasati ma swi tiva loko wo za u n'wi nyika xibubu wa swi tiva ku hayi loko u n'wi khomini moya wu ta ehla kasi no papa liya already xitori a yi swi tivile ku loko no pfumela leswi hi loko ni fambile mara ku na vanhu van'wana ma nga vandla ni ma tlhela ma ku famba ma vona fana na vo diroke vanhu vo rhandza ku ya diplomati ma twa diplomati la ku xavisiwa xibubu 30 rand a makhechi marisa lamaya 30 rand inana ma tolovele ku ba swibubu swo hambanahambana so na kwalaha ma famba ku papa tsako banani laha ivi de badi tati ku endli sweswo na yimi kwalaya famba vanhu ro hetelela mi ku a 2 rand ntsena ndi ku mbundlu ndi ku famba loko chaya why because i vanhu lava nga tolovela ku tshama kha va xava swibubu swa ka hayi kahle na vona vavasati va hlanya vavasati na futhi loko ka minga hi laha mi huma kona na muhumelerisi va huma ka minga ve ha ku khendza tiko leriya mhaka ku humelelini na ku na sesi wun'wana a va ri ku rileni ka Facebook va ku va lava ku pfuniwa hi ku vona va tlele hi ku lakatseliwa hi nyoka na vusiku ve ri va receive special treatment xa ku lakatseriwa le ka private party ya vona hi nyoka na vusiku nyoka leyi yi ta as milorho kumbe swi physical va le ku swi tweni xitori munhu xi sungula ve ri xi sukela la xitori i vanhu va hala ka Josepha va ka minga se mi nga la ta hi dumisa ku biha already na timhaka to tala lahayani tikinga ti tele ka Josepha mi nga ha yi faki i vanhu va ka minga i vanghana vanhu lavani va ri vambirhi so i va suka ve ri va ya ngangeni ku va lava ku va kuma murhi lowu nga ta endla yini ku va attracta vavanuna loko va za va tala murhi lowu loko vavanuna va va vona vo va nyika mali hambi vo va rhwembulela mara mali leyi va nga ta yi humesa yi ta va yi tele vavasati a hi yeni ku tirheni ani a hi zameni le ka industry ma vona mali ya xibubu yi nge swi koti kwaa swi leswiwani swo vhele swi lava ku na swin'wana mi zamazamaka swi-business i nge lavi ku va na lifestyle ya le henhla hi xibubu ntsena ve ri va yi ngangeni loko va ngangeni i nganga leyi ku hayi famba mi ma xava makhandlela mi xava tidlezirina ni ta mi chelela swo karhi yi va endlela va lungisela swa kona hi kuma mi va mi tola laniwani a ve ri va rhwembuleliwi vanhu hena lava mara mali a yi tangi ma vona tin'anga ne so mara va zamini va rhwembulelisa va lakatserisini swi nga mali a yi tangi hi leswi u lwa ku hi ruza the prod ku nkarhi yin'wana tin'anga ti ku byeli ti-consequence ku hayi swandla swi nga endli swandla swi endla se mara dlezerini leyi a yi ve ri a chele swimhandani swo karhi ivi mi veka laha ku dyambu ri tlhava ku hi kona ma vona like fasterini dyambu ro bo ri tlhava fastera la yi tlhava ku hi kona swi ta tirha loko mi suka mi ya le ka khona 18 mo thoti hi voko mi faka gon'weni mi ya kwele mi ta rhwembuleliwa va ta mi nyika mali ma twisisa so mara u ri loko ku kha ku famba karhi a swi vona ku no sweswi a swi endli mara a hamba a tlela a lorha tinyoka tsondzela vana va yena nkarhi n'wana loko a tlele ti pfuka ti lakatsela yena mara a pfuka a kuma ku u tsakamile nga ri a ri ku hlanganeni na n'wanuna a lo rabya hayi ya tika mara after loko endleni u va tlele ivi nyoka yi n'wi lakatsela milorhweni loko yi n'wi lakatsela a pfuka a tsakamile nkarhi n'wana loko a tlela ku hindza munhu wa swo basa ka hindza kwalaya a swi vona ku swi swa tika leswi ivi hi loko sesi wa yena van'wana va nga tekiwa hala vhenda va va byela a kerekeni ku ndzisana ya wena u yi ko karhi a fika endla swo karhi hi swo swi tshikilelaka va mhana n'wini because mhana vona u ri va tshama se va kha va vabya kasi nyoka liya se swi tikomba nga ri leyi ngangeni yo va hungusela a ku swa yona yi nga ya swi rhwala leswi voko hayi munhu hungusela va lava timbara mara xibubu se xi tirheli mahala pfuka xi nga tirha up and down a twa nga mali tata nix loko ku ri tikhilomitara ta ku se ti hela tikhilomitara leti a ti tirhi ku se ti moxekini se ivi mara a ku yena after ivi a ya realize ku munghana wa yena loyi a va nga ya swin'we u yi kerekeni yin'wana a botsoleni va fika va n'wi khongelela va n'wi dilivhara ka swilo leswiya a va fambi swin'we leswi swi loko hinkwavo a va lakatseriwa mara un'wana n'wana se a nga ha byeli munghana ku munghana ku hayi mina ni nge he swi koti na rhwembuleliwa hi nyoka na vusiku
na to tin'anga leti minkarhi yin'wana swikeme mani hayi mani i skemwini sis i skemwini xibubu xa yena for what tikhilomitara ti helini eish se hi ya hi huma njhani loko hi loko ku ri service a ku na free service ya le garage a ya ha ri kona vavasati hayi katika a hi fambeni emitirhweni hayi na swi twisisa ku swa xibubu vhele hi nga ya mahlweni na swona xibubu mahlweni obvious xa tirha xona ku tirha xa tirha mara minkarhi yin'wanyana hi fanele swi langutisa kahle swi xiyaxiya ku xibubu lexi ni xi tirhisisa ku yini ma swi vona i fanele i va yi ri sure ku Lero. xi tirhiselaka swona se mi vulavula from experience ma va kombisa ku n'wina xibubu lexi wa mi xi tirhisa hi timing ne hayi hina hi ri xibubu xa khozo kusebenzi ni tlanga mi future-wini le ka musi leyi njhani mi nghenangi xibubu hayi Mi nghena leswiya njhani ku nga ri kwalaya? swa xibubu leswiyani exi ma tiva na leswiya yo kombelanyana ti-favor ku exi loko mo hi zamanyana se hayi a ku nga ta va na chance ya leya xibubu kani obvious i na sati kasi munhu loko a ri na sati a ya ha tirhi mani ta vula onini sorry mi komba ku khomelini a yi vekeni laha yi tshameni hayi alright se sweswi i sonta namuntlha a swi na 40 minutes leswi ni ngi vulavulaka swo swi nga humeleli gwavulani muta gwavulani loko tinyamu loyi a rhwale mabokisi like 2 weeks back na n'wi tiva a rhwale mabokisi wa nga ri ma n'wi chava hi nga ha tala ta rhwale tikhamera vele ni nge koti ku yi hlamula ku a ni n'wi chavi so kumbe va gwavulani veri a va tholi va yisa van'wani ku va ta va ta chubela ndhawu ya vona loko va yisa lava va kha va chubela kasi ve loko yi veni ka material wo ringana 170,000 hayi 170 rand 170,000 ye va teka va ya xavisa scrap ya dixin'wana ve ri xi kumeka masati ma hala ka GCR halaya a va ku va lahla u phala di va kumini ni vona video di va vekile ndhaku leni ne mu n'wi vona ku laha a ku byabya nkuku va juluki no juluka a ti vuyi ku vuya laya so xana swi kahle ku loko munhu a ri ku tirheni ka ndhawu yo karhi a tlha a yiva kwalaya kumbe ku tirha mhaka leya ya ku ve mbuti yi dya la yi nga khungiwa kona hayi leswiya mina ni vona yi nga ri swi riski mina hi ku ya hi mina loko no tshika no hayariwa kun'wanyani yi ni nga chava phela leswiya swi nga ku vangela even ti-problem to tlula leti i yivelaka tona ya hayi leswiya ra phela va ri ku dyeleni phela misa loya i munhu wa tizakazaka ta yena lero a wu ta tshama ka kuma ti-piece job wa yisa lavaya mara ma yivini ma kumiwini va ta tlhela va teka that verini ti-product letiya va ti nga yiviwa ke minkarhi yin'wanyana na vona mani valungu lava nga zi va yivela mani exi hayi vona loko u kuma ku a nga bi tona i za ku hayi na n'wi khavurisa mani maswabovakela kahle va yisa lavaya va vula ku robaroba a swo vhele swi yo kumekana na grid ma vona makwanga i xi xin'wanyana xa probleme ngopfu la misaveni xikulu futhi ku lava ku kuma swo tlula leswi u nga na swona hey ivi ku va na ses ladies la leyi mi ni nga yi susa nyimpi ya kona na n'wina mi na tona mani na nomo ngopfu na minavo va ta mi manya n'wina va nge lungi lama mo ni mi hlayela xitori ku humelelini mara mhaka leyi nga sukela kona yi sungule laha ka ku vi na post yi nga tsaliwa loko post yi tsaliwa i ku post ya heli yi tsaliwa yi says ladies unbreakable I will try ku hlaya ku hi kota ku swi twisisa cause marito man'wana laya ma tshamisekangi swin'wana swi khomani swona but ni ta hlaya ku hi kota ku twisisa vo tsarisa ku yini swi ngo za swi nga khomisi maybe va jahile loko va tsala mara va ku says ladies ti-influencer ta n'wina yi khomanini ta ka Gaza va teke nhlahla ya n'wana loyi va vula thava n'wi postula hansi a va n'wi yuza ene lava va hlayisaka n'wana loyi a va nga swi voni ku vo phutisiwa ti-influencer ta ka Gaza ta ri phutiso n'wana loyi a tlakuriwa yisiwa ka Mr Price a xaveriwa swikipani swo chipa a xaveriwa KFC a yisiwa na le sweswo a va ha n'wi tivi futhi a rezi kasi says ladies a va naveli ku nga va ku humeleli yini
vona hi ku naveka vona a ni tivi kumbexani ko muprofeta no I'm prophet vo swi sensa ku vona tekeliweni maybe nhlahla a va lavi ku Thabang hi ku twisa ka va ri Thabang hi ku a nga ri ku trendeni vanhu a va ha ri na mhaka na yena so ti-influencer hinkwato ti nga ya laya i kokwani Chauke hi vona va n'wi xavela sivara wa mina va nga n'wi xavela mpahla Thabang va hamba va n'wi xavela na swakudyanyana loko va hlangana na yena kokwani a va ngo Chauke sayina mbuya. contract phela ku ya ku ri Eh. contract leyiwani ni ta hamba ni xavela Thabang mpahla ku ya mahlweni Hi swona that time a va ku trendeni then va xi tsakela va va xavela a swi nga vuli ku ve ri ni ti boha ku forever heyi xikokwani Chauke va tshama kha catcha smoke hey kun'wana na kun'wana lomu va yaku kona kahle Xin'wana. kahle xin'wana Thabang a hi langutiseni ku i yini content ya Thabang un'wana na un'wana ne a nga trenda hi video yo karhi leyi yi ngo humelela by mistake or a trenda especially loko mi kuma ku i munhu loyi a nga special hayi ku nola ku ya like munhu loyi mi kumaku ku u special hi ndlela yaliya ya ku a hi munhu wa normal nje wa ordinary so sweswo swi nga endla ku munhu A na trenda. swo fana na mina sweswi vanhu loko no posta mi kuma ku ni na didi n'wanyana la ko tani la swi nga endleka mi trend swi nga endla ni trenda hi mhaka sweswo and just hi mhaka ku vanhu va vona something different loko mo cheka Thabang loko a trenda ko tala ti-comments a vo n'wi bula that boy Eh. they were bullying the boy like okay hayi halo a hi dyoni na hina hi 1966 i n'wana ya ande va swi vona ku i n'wana msunduko va chingela antiku hi papa yena or hi mani loko va ku mbewu ya wena what antiku a va chingela i mani mfana loyi a xi postaka loko va ku wena nghani ya wena u yi ngani Yeah. yami aka ku a So, mbewu ya wena yi they were borile bullying the boy wa vona mara vanhu vo tala va swi vonangi phela munhu wa trenda na hikuva a kha buliwa exactly so Thabang a ngo va na content leyi a ri ku yi endleni just that vanhu va heti Appearance ya yena. va try ku n'wi uplifta n'wini swi veka ndlela leyo ya ya sweswo va n'wi puta va ku hayi manjusisa mo hi twela so nyana. Thabang laya a ngo va na content leyi a create vo n'wina hi swi tiva ku i mandora like i content leyi mi creataku you have to sit down mi tsala ku okay or eka mi tsala mara mi hleketa ku okay ni ta vulavula ni ku yini ya sweswo ni fanele ni ba video yo ni kha ni ku manjusisa nyana i content yaleyo Yeah. so content yaleyo mi ta maintain yi ta tshama exactly so mara ka exactly Thabang hi maintaina yini ku Thabang ya xikolweni pet N'wana wa ti-video n'wana wa xikolweni. ta Thabang i ti-random videos nje Yeah. a kha tindlela swi swa a ya xikolweni Eh, swin'wana a kha- swizetela ku vula ku yini ku na video nga tshama va kona yo hi Thabang yo kwata ya a ni kwatangi ni yo biha swo byeliwa ku xivula leswi then vanhu va ku no a nga ha vuli sweswo Thabang ya hi ko se va nga A sungula nga ku va ku a hi zameni ku yini so nini vona lava ne mani lava a va tshama n'wi endlele nchumu munhu yaloyo mara va le ku languteka ku mani u ya n'wi xavela yini. exactly ene u kuma ku hi leswi yena a kotaka swona hi Nkarhi nkarhi wolowo. walowo nakona a swi ngo ngo khomeriwa xibamu phela ku va endla vona vo twa from the goodness of his heart se mani leyiwani yi ta yona a yi nge buliwi hi gaza just because loko mina ni post i screenshot xa yena ya post ni ku kahle i yini nhlahla ya Thabang a no vutisa ku na sesi van'wanyana ve ri i sesi Ditlowu something vo famba hi wheelchair ya va fika va khometa ku himpela i yini nhlahla ya yini ya Thabang sweswo ntsena after this a huma hi vona mali lava screenshota ya i xigono xigono xi ku yini mara mani le discussa hi vona va vulavule Thabang ku ve yini se sweswiwani se va Se mi laha. mani le dis n'wana mani se si rhandzu sambu va nga swi ka swi va tlhava ku ri why va rhuketela mani luya ne why va rhuketela mani luya a hi sesi ivi va fika va tsala post sesi rhandzu va ku mi ri ku endleka yini hi sesi Gladys unbreakable tolo a ni twa mavavana vanhu va khometa va ku va rhuketele swi ku yini ivi yi vuye yi ku se yi fika yi posta ku se mkhegulu wa tihlaya ta doka za a teketela ku tsoniwa hi ndlela liya se a yi hlamula Gladys ku why a ya posta mhani lavaya va ku famba hi wheelchair yi va yi va posta mhani Gladys ma yi vona nyana picture leyi yi ku ye Gladys wa kolowa nhopfu yo ringana na ximovha xa philani
Mara Se- pilani so ungene- masuvona pilani mara. why va nghenisa Vona va ku manager? sungula va sungula manager loko se hi ta vulavula ta ku Ivi va yi posta kambe mali leyi a yi se si rhandza va ku wena loko ho teka byongo bya wena byi chela ka xinyenyani ni xoko xi nga ha yi reverse kama un'wana na un'wana ta vuya ka ta vuya ka gazo ayayay CMC la bila. mali CMC munhu a nga tlula a nga ri endla tikhwayere ta le kerekeni se yi vuya yi posta yin'wana ya mani ladies phela mani ladies va trendi nkarhi wun'wana va nga tshama va vulavula xitori xa vona xa ku a va abusiwa or something nuna ri nuna ku endleke yini ivi va posta mani ladies va posta mani ladies va vasekini va ku mani ladies ingaku i xitanga xa makenya xa ha hlukelelwana Yo. se mani ladies yi ka yi ku yona yini yi ku ni ta n'wi responda jikejike hi vona mani ladies va ku a ni byetananga hi munhu ene na chava munhu but ni ta huma ka swona leswi A yi swi yimeli. se swi rhandzi sambo va yi winile game Alala. Mara se mani ladies yi nga ka yi nga tshiki nyimpi ya le xikarhi loko munhu a yi sungula i fanele a yi hetisa. se sesi ladies va vula mhaka ya ku ri tata siku leri va nga ta n'wi kuma rhandzu sambo se swi rhandzi sambo yi ku enchuhi njhani siku ra kona ri nga ta taka Ya ti-threat ta serious. se ivi then se hi ve ya kuma ku se swi rhandzu sambo va blokiwini se swi rhandzu va blokiwini hi ladies O hi ro siku leri va vula rona. se ni ti vutisa ku a leswi hi ndzi twa ku vona ku vona va chavisiwi hi munhu a va nge bloki munhu why va blokisa swi rhandzu ya A va ha tiyimelangi ku lava ku tiyimela loko vona ku wa ti sungula enga loko se vanhu va ta kahle hi ndilo nga. one thing ya xi realize ka gaza ne va hype na thyaka Hayi sweswo na swi vona na mina. Va hype na Swi te thyaka. ngopfu futhi. hambi u kuma ku swilo a swi nga zi swi fita like mani lavaya why mina Exactly. yi fana na mali a vo ti rhuketelela mina ke ma vona Vo swi ri vo lava the weakest point loyi va nga n'wi Ya vona nga ri munhu. i easy target va ku ni ta landza loyi. Mara- Hi ku loko vo landa n'wina na n'wina mi ta va gonya henhla ka vona mi va byelana. mina ni busy ngopfu sweswiwani se ku na vanhu van'wani a wu zi va entertain at the end of the day Aswo va screenshota swa vanhu van'wani va swi posta then why va kwata ku posta swona and then hi questiona mahleketelelo ma vona My Phela brother- eish ku na mihleketo yin'wanyana ka gaza ya ku ya anti ku entitlement Ya, or yo yini ya munhu ku loko a munhu va tiveka- expecta ku loko u tiveka va expecta ku fona leswi va swi lavaka na loko va ku vo nga ri i yimi kahlenyana loko va ku vo i ndlanga xanya ximovhana hi ku loko u nga xavanga ximovha va ta ku wena na ndlala yini loko se ku wa hi kumanyana va ku a nga support a nga pfuni van'wana na vona kahle munhu u nge n'wi tsakisi. mara munhu loko a nga sapoti wa byeliwa diroka n'wana loko a matsotsosele komba a hlayisiwa n'wana luya hikuva ni loko diroka yi kha yi chela laha a yi swi tiva ku yi endla n'wana Vele. loko a za endla n'wana Leswo hayi mina ni nga So, swi tivi swa ku. ku va na skim mafenya mata skim mafenya Hayi nanguti. lawa tikhiva na yi rhandza content ya misalo ya tsakisa mina Hayi do dya hlekisa blind. Se mara Dyi na no misava. ni nga swi tivi ku a va swi mina or a ku ri content na ni vone va teke screenshot xin'wana va ti posta vona va ri na mhana vona va posta na 8000 lero va sendi 8000 va sendela mhana vona loko a ri ku fambeni ka siku laha hi kuma ku hayi ku na n'wana hina nga posta the very same Same screenshot. screenshot ene xa yena xi fiki early se hi nga ha swi twisisi ku ku endleka yini va sendi ti 8000 hinkwavo yi tsala na ku mami like Kwa lwa nga Reference, tsala mami. ku mhani nyana. sipela sikimfanya va tsala ku mani or maoledi mara mami leyi nga tsala i MOMMY na luya nga tsala MOMMY like Yeah. ti triple M swa humelela is not a problem a hi spelling xa wrong u nga u leswi u swi lavisaka swona mara na loko ku ri se spelling mi rhanga mi ri vambirhi hi 8000 Hayi. so not that Leswi a swi humeleli kumbe xani i skim mafenya kumbe vo ti zamela ku endla content hi ku ya hi proof. Yeah. Proof leswi nga tshamisa swona yi kombisa ku hayi lexi nga valid lexi ya xi nga le.
se lero a vo hi tsakisa sweswo hi va na pressure phela hayi phela na ma swi vona ka Facebook na mali swi la tshama yi ri le ku updateni kha yi posta nyana so kumbe xana na sweswo va ku ti-postela va ku hayi va ta kuma nyana mali vanhu va ta like va commenta ma swi vona hayi hi kha ka timbirhi ta ku ya ku heteleleni ne mata ku na mhaka yin'wana yi nga ni chavisa nyana ku na misa n'wana va ri Tricks Ridge a fika ku a hi vulavuleni hi leswi ti-ex ta hina ti nga tshama ti swi endla ivi hi tshama hi leswi a nga swi vekisa swona ivi ku na n'wana va i xongotelo Ibrahim i xongotelo u huma ka Gov xongotelo hi loyi a nga tshama endla ku ni trend a kha a tikhoma hala mahlweni a ku xa Gaza Bosch a kha tikhoma hala mahlweni a ku xa Gaza Bosch ni yena landzula ni ku ni n'wi tivi waloye ma landzula mi tshika ku teka xibubu mi fungutela na n'wina mi pfa mi tlela na masandhazi ndzi rhandzi xibubu mina ni munhu wo va mi tiseli xona henhla ka tafula hi plata va ku hi lexi never a mi mbundluseni a ni nge mbundlusi wa trenda se Ibrahim ne life ka yi ku yi hlamula la henhla la yi ku hayi ku na un'wani ni vele ka vona hi December xitori lexiwani xa December 2024 swi va kahle loko ni vuyelile ka vona leyi boy a hi khomela na tifoni a ni cheka everything xa yena a ku le ku nambeni ivi nhwanyana loyi a ku ivi ni kuma nambara ya un'wana wa chomi ya mina wo pfempfa vupfi hambi a hleka lero a vula ku xongotelo a vula ku ka foni ya boyfriend ya yena u kumi nambara ya munghana wa yena wo pfempfa vupfi hambi STI ya njhani ya leyo pfepfisa na vupfi hayi hi kombela ku hlamuseliwa leyi a hi yi tivi kumbe ya ha ku sungula kumbe i khale yo tumbetiwa se u ri a vutisa boyfriend ku ni vutisa ku why nambara leyi yi ri la ivi loyi a kona ku a ni swi tivi mina swa nambara yaleyo ku yi tinjhani mara maybe ku huma hala ti-age chomi ya wena maybe yi nga hi hlangani kwalaha ku fambeni ka vutomi ne sevi a ku hayi hi va swin'we swi famba ivi hi ya ni le Mangombe ku ta Mangombe hala Giyani hi yamba ku Bob ya ha swi kha ti phinda ivi se ni ya kuma ti-message to ka ti nga hlangani ho twa ku hi hlangana ka Mageza a ku ni talelwa lero a va swi vona ku swi vula ku mi boyfriend ya yena ya ha mbundlusa le ka chomi ya yena leyo pfepfa vupfi a ku sefi u ri va holova ivi then a ku hi ku taleliwa ne a organizer fast ka mfana wun'wana a n'wi lava a ku mfana luya a ta hi ari mashesha he bot nchaveleri i mani wo famba hi ari mashesha ka Khakhala ya wo famba hi Polo a u tsali ku hotel hi ari mashesha n'wana nga from ka Khakhala ya n'wi mbundlusa ya mfana luya ya mani vito leri a nga ri vula xana xongotela u vula ku mfana loyi hi yena a nga n'wi landza a n'wi mbundlusa ri vukatini na a ku a ri maxaxa hi ntela from Khakhala ni ri loko ni vuye na vusiku ku kula ku boma 11 ni kha ni nuha nsiha hi leswi a nga swi tsarisa swona u ri a kha nuha siya se ku va draw boyfriend yena hi bichomu ya yena na yena u ya tlangisa xibubu mara vavasati na vona mara hi ku vona ka mina ni twa nga swilo swo fana na sweswo loko u za u kota ku swi endla sweswi nawu i swilo leswi emiehleketweni a swi ri kona minkarhi yin'wana ku mara boti loyi hi ku wa ni navela mara boti loyi se iza i kuma opportunity i ve ku na yi teka i ku haka ya mpundlusiwa hi ku hayi khale n'wi navela boti loyi hayi hi ku vona ka mina a mi tshama va mi bayizisanyana mi za mi navela ku ya mbundlusisa loko bayizisiwa va kha twa ku vava wa hleketa timhaka to mbundluseriwa loko hleketa timhaka to mbundluseriwa swi ri hayi khale a wu twi ku vava va ku xibedhlele ku va hi va even na mbundlusisa na mina problem va mbundlusa mani va mbundlusa wena u ta va rati ku na mina ni mbundlusisini ya na mina ni mbundlusisini so loko u lava ku va fendela yaleyo va ka Khakhala hi ri vutomi i vilwa leswi mi nga mbundlusela shout out
touch screen va ka kakala touch screen va ka kakala mali leswi mi nga swi endla a swi kahle hayi mi mundlisi vukati bya un'wana mativa na mi onhile Mi onhe mani ngopfu. mi hlaserini mara kumbe na vo buti mi kuma ku va va nga swi tivi so ivi ku pfuka picture yin'wana ya Brian na Mgobozi phela Mgobozi before a va Mgobozi a hlaya content a ri mprofeta mahemba a ni hembi lexi mprofeta njhani hayi sniper swi yo tika swi yo fika swi ku humelelini hi lava mi xitori picture Mgobozi mata xi ri serious ne u swi vona ku hala Mgobozi a xi hlambixiwa xi xele Durban jo prophet a ku swa murhi leswiya se a ku ri mani prophet prophet no a ku ri prophet Maluleke prophet W Maluleke the sniper the bulldozer the Ororo of our time halala Mgobozi se xana ku humeleli na Mgobozi vera ku ri mprofeta ne se Mgobozi ja xi endla ku na misan'wa wa hloko n'wana yi nga ri endla bibele ne veri i aka Njojo mara matiko rin'we mara vafambi va ya a Mleji ku na ndhawu nga verile Mleji yi hala Polokwane va ya Mleji se a fika Mgobozi a organize vanhu va hala ka vona ne se aka Njojo a acta a ri xilema aka famba hi wheelchair se laha loko prophet Mgobozi yi ta ka xi ku rapa a ku tlaku a xi n'wi leta xi fa xi ku come out ma vona ivi aka Njojo a ta yima ka ku mara a endla nga ri skemiwa mara a tikerekeni endla nga ri wa yima hi ta va vanhu a va believe ku swi ri Mgobozi i mprofeta wa mampela is the nandza of God ma vona kasi swo planiwa leswi vanhu va lava ku masingita awo se problem mata ivi kwihi va ndhawu yo karhi mi va ku lowu o endla sound a nga se fika na kwalawana ka Shangani Gang aka Njojo hi wun'wana wa vanhu lava a dila hi sound before hi n'wi tlakusa alright a dila hi sound munhu wo tiva sound se aka Njojo a fika a prepare sound a plaka a heta a tshama ka wheelchair ya yena se vanhu loko va fika tela kerekeni laya ivi timike loko ku ri busy na ka khongeleleliwa mike so maveni song rasa na swin'wana very reflex reaction aka Njojo a ku tlaku a landza mike a la ku lunghisa hi le ku skemiweni a vonyisiwa he yes mara you can't blame the hustle vanyisiwini ne Mgobozi a vha ku swa uprofeta bya machasi na tshika Mgobozi khale ku ri hustlara kahle kahle a vha tsutsuma a ta Joni a ta endla bofu uvi bofu Joni acting a va a kombele misalo yene i swo golini aka Njojo lo ni vulavula ku yena ni n'wi cheka level rena la a ra mili i xipedi xi nga tsuvula la a ni mako loko za ku vavisa la nyama yi vavisa ka yi khoma a ka ha mili chumu vya swiyo yi hi loko va bihiwa le va ri ku ekuteni kona i xipedi a ri va xeli va ti kambirhi hlaya xipedi le a va boha mani hi vanhu va komiti ya kereke hi community xipedi xinene Mgobozi ku ri mu a yi ba spring tie bro kama vanhu na Josh Mgobozi khale kha xi hasila kahle kahle xiphandini shem hayi mi fa mi donetela Mgobozi vanhu va Xikwembu i hlange naso he tivi ngopfu se ku vi ku huma picture yena a na xibadi swi tinda njhani ta meruni orange ta pink ya ku na dasla ri lamsaka hayi vanhu va hasla you can't hate the hustle so that's why ne Mgobozi ne a nga va lava profeta a ni wa ti tiva na wa tiva hi leswi a hanyisa swona u hanyi ngopfu misalo yami se nkarhi lowuya a ha ri busy hi swona a nga pfa sola vaprofeta van'wana ku hayi a va nga profetiwi a va nga soliwi sweswi ku nga kumeka yena se vaprofeta jawan my bulldozer go deeper papa a ti vuya ngopfu ka Mgobozi ni ta mi lavula na tivhidiyo ta kona ta Mgobozi a ri kerekeni kha xi phusha fire yin'wana a va wa ende vanhu mara a ku ri xiwachu xa le Durban because veri vanhu va ya Durban va landza mirhi yo va kota ku profeta na swin'wana swin'wana se xiwa xi hi landzikweni a xi landzikweni wo hetile u dzudzeka no kwalaha ka Jojo a nga fika a tlakuka xitulwini hikuva swi nga moxa kona Jojo na ye mara a nga moxa hustle mara kumbe sweswi ku nga va se hayi a xi ta xi kha xi fambelani ya ka vo pastor Agiazo leyani ma swi twisisi a ta ri vudyeleni bya le henhla ngopfu so okay guys a ku ri timhaka ti ri ku theneleni kwala vhikini kwala ka Gaza na tin'wana ta ha ri ku teni ko va ku lexi xi tiva ku Gaza ni
vhiki na vhiki Ta ku ta swin'wana Tawu ya ka Gazo. Mara ngoma liya. khetha na Chava humesa album ne hayi album leyi humini duma siku rin'we ntsena hi nyamala leyi nga ri hayi tshame va kona A ni voni kun'wana ka ti-comment va ku ku na we Chavi wo hlola yini kunene ni swi vona kwanye. Chava tsaka ka hlola Rivonia ka rin'wana hluvula ri lafi hi vona ku nga byevulangi no byevula hala mahlweni hayi Chava ta vuya la A vula yena loko a ri ku vhiki na vhiki Tawu ya ka Gaza a vula yena. ya Wa ti vuyisa Chavi ka Gaza. movie ta famba ndlela leyo ni ku la hi le ka history u swi twini mi kha mi nga rivali leswi hi nga mi byela ku na event ya George 19 ku tlhela ku na tiawara ta ka Munghana Lonene hi ta hlangana nkarhi lowu taku danko